Kapadasa ni Kabsat Maring san naapudno anagan ti intay idarama ita. Ngamsak may na helamampay kini Maylin Lawigan, ni Jasmine Rivera kini Carlito Callejo. Kastiman di ko na ni Kabsat Maring, derma ng biyanang, may hiligak nga agpapintas, isa parlor ti ayuyang ko. No agsweldo ti asawak, idiretsok iti parlor, ket umutang aklatan iti kanan mi, tapno saan na madlaw nga iparparlor ko ti sweldo nila kay ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysa. Rudiang, kwarta man lakay. Inak gumatang iti na imas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso ti gatangak. Gumatang ka man nga ro iti pang pinapaitan maring. Ken gumatang ka iti abasto tayo iti makalawas. Sikan ti makamo no anyat gatangem ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga Rod, sikat ti matong pal, Rudiang. Anti Saleyang, mabalente umutang iti makan ito'y pakanam. Ay na, nasa papay apan nag-uutang ti kastoy nga oras, marek. Do kaya mau, agsublikan taw intun madamdama. Naimbag ano adan to pa'y mabuti nga sidaan, ante. Ada, saan kami amay ibusan iti lako may amasida dito. Sige nga Rod, ante. Ada pa yung arod papanak niya. Apag isunto no madamdama, basta pinapaitan ti utang ka, ante. Dua nga order. Alala, agsublikan to intun madamdama, kaanakan. Uy, kakay. Kulayaman dia to buok ko. Ala, katno ka kulkulay laang day tabuok mo. Awan pa'y makalawas na napalabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan, no madadaal to buok ko, basol ko. Hangkamat nga pabasulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumaak nga ro dito'y buok ko. Kulayamanan man iti birdi. Padasak mamat deta nga kulor. Anya? Ay, so saan na makain na to'y buok mo? Agsusukat ti kolor nan. Kasimat. Dry lang na yun to'y buok mo. Saan nga balin basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-lati. Sigurado ka. Ay, numauram to'y buok mo, di nakpapabasulan ha. Un, danag mon aya. Sige na, kulaya mon. Ni, adu man ang tilakom nga daing ita, Uncle Islaw. Ay, wain kalakan. Ta simbang patang iti order ko itayag sapa. Ay, kat, ada man ang nga rod ti mautang kon, Pautangan nakman, Uncle. Ay, kita na. Mangpili ka nito utangam. Ay, yaman na, Uncle ko. 5 nga klase ti, utangak niya. Mabalin. Sagdudua nga supot. Nya kita na. Makamuka ka anakan. Nanang, buludak man di talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangananwa may tinagado abiga o maray. Basta ada pang usarak. Sige na, buludak di biga uyon. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabit lang nga raw, anak ko. Deta, naiplastar ko na ito'y biga o dagito'y dayang nga inutang ko kanya uncle ko. Kampay idi. Siyak tinang idayang kadagito'y. Saan nga madlaw ta sa wakdatan? Tanala ka nga mamat, pati dayjay. Amin nga ibaga kat patian na. Dandanin sumangpad di asawak. Iso nga agawak nga ipapudot to inutang ko nga si Danme. Tapno kasla kalot-luto. Ngamhan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Ni, adamutan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Wain. Ta, awan nakataktaga ka nagawin pa kay. Yan, nagpanglumot ng tilot-lutong ba kay? Wen lakay. Pinapaitan ti baka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga ron bakit tani. Makapabisin mo talot-lutuan. Maring bakit?
Awan mo't karga tayo ray. Kurak man no nakitsinda ka. Ay, inidap kon Jerep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi ti pinaling kay mga. Dagi jay daman ni, makitam dagi jay nakabigao nga nakabitin ijaro bayan. Indaeng kon dagi jay pinalingkek nga masida. Ay, kasta aya. Adi pasig adaeng ti sidsidaan tanbakag. Katalaga nga kastalakay. May mayate kastatap no makatipid iti bil ti silaw. Pag ginanaan tapay mo't ajerefta. Nay, sa bali man ta kolor ta buok mun maray. Hapay day ta, agsusuka mo ti kolor ti buok maun. Nagmadimat nga men dyan na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kasla nga aglat-lati. Ede, nakarkaro day ta grade nga in kolor mau. Apaw, makasisirap. Madiaya, ante. Nagalas. Ay maya mula tay natural a kolor ti buok Nangisay, kasjay. Saan mo bagay day ta? Kwarta man, Ruding. Inak makichinda. Sikay, ta adaman ni pagatang kaw. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyaw ta napukaw mo iti martilyotan. Jak ammo no dalang bulod. Jak malakip. Dahito ti igatang mo. Tay nangin at ti gatanga mo tapno natibker. Oh, dahito mo ti pakitsindam. Ay, nayo naman dato'y pakichindak lakay. Ta ilakam kunti para next week. Alang aron. Oh, atoy bakit? Anya, pabaliwan man ng ti kolor ti buok mau, maray. Wenta nagmadimat datoy. Hangko kanumat nga bagay. Pabaliwak langan iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin na kutsun ta buok mon. Naparigat una yan. Uray, pilitin nak, manjak. Siyempre, numadadaal ti buok mo, siyak ti mataksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo? Hangkamat nga pabasulan no madadaal datoy. Promise, uray na yung nakta ibayad ko. Ay, manjak, maring, urayan niya tibagbagam. No kayat mo, pang treatment lang ti kabil ko di tabuok mo. Tapno, lumamuyot kan sumilang. Ay, sige man nga ron tani. Nagsugpat ti buko. Palamuyo taman nga ron. Kalpasan nakat kukwanak niya kan agfoots paak. Antid na. Umutang akman iti sidaan mi. Na, basta umay ka, umutang ka. Pasigmut nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, maray. Ay na. Di balita nakabakbak ng kamango, ante. Share your blessing nga ron nga kunada. Ay, Para buram dagiti kas kada kami nga awanan. Nang ron na kada kami nga kakabagyam. apay, saan nga irimrimate, nilakay mo ti sweldo na ken kaya. Mangmang tadmat ang ambasit is wildo na. Sige na ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. Alang araw, mangpili kan iti alaam. Anyat alaam aya. Dua nga kwa. Dua nga order dita adobo kan. Dua nga order ita bukal ti munggo. Nagimas mo't talinutom amasidan maring. Wanatap no map nakalakay. Sige mangan tani. Kapudpudutan na. Naimimas nga minti mangan no napudot kat. Hala, mangan tangarutan pa kayo. Nagimas ang tayo bukol ti balataw. Dagon, tayo impagatang ko ang martilyo nga. At tamot lang, nakagatang ka. Ay kwa. Awan mat. Naibustila ko da nga martelyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga rin ti igatang mo kuma. Ta siyakton ti gumatang iton bigat. Ay awanan Inggatang ko nga ro iti lansa. Anya?
Nay, apay nga ada ka maring. Di mo ko na, pasukatan man ng tikolor tibuk mo. Haan, ada ko malang ti damagak. Anya day tama rin. Kwa, ada mo nga agsimsim pa iti kiday. Kaya't ko mga papos ko lang dato'y ta nag-ingpis. Ay, kanado Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami di ti kasta. Kanjay agik sa extension iti kurimat-mat. Ada mom? Kamaulan na nga rami din dagita. Ta, kastang haruti trabaho di gayim ko. Ay, sige man nga rod kakay. Ay, nangay nga banda na jay. Dita abanda, ti pag naam, dita. Sa kanto, agpakanawan. Kalpasan na, agpakanigid ka, No, ada makitam, agasulinaan, agpangato ka. Sa kanto manen, agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mati kawak. Ay, Hangka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. alaman laangan. Mabiit lang nga rod. Taalaag ti cellphone ko. Hello, ante. Na. na. Mayat sa tial daw mo nga imay dito'y pakanak amareng. Alala, umay kan saki di agbayad din. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay kukit din na yun nandiyan o tangko, ante. Anya? Ni, kalot-loton sa diadubo nga si Dayo, Pautangan nakman oray may isang order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamareng. Naurnungan ti utang mo dito'y pakana. Agbayad akto, ano agsweldo nila kaya ko. Sigurado ka Last day to yun nga utagam kanyak, no di ka pa'y lagbayad, When ante, danagmon. Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo, kan may sa order nga munggo, kan may sa order nga bulalo. Sige, mangantan la kay tani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagadumat na putahi ti sidaantan pa ka. When atap no mabsog ka, agpanak ka nga mangan niya. Alang aron. Makadlawak bakit? Kasla umadadumot ng tilutlutom aputahe. When atap no mabsog ka nga rod. Ora kasta lang awagas mate panagsubalit ko ite. Kay naanos mo kanya? Angam nay, nagpakulot kamot manan bakit? Unat lay di kalman ti buok mo. Saan na makaid-id na ta buok mo? Saan nga bali? Tabagbagay ko. Akan apay takiday mo. Kasla pimuskol. Kan oret ako rimat-mat mo. Kasla imatidog. Wen, pina-extension nak nga rod. Masapul nga agpapinta saktap no. Hanak nga isukat. Kan uradan asawa kat hangko nga kaya tagbalin nga lusyang. Ay nabakit. Uray anya pa tagbalin nga itsuram. Ay ayatan kalata. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka nga asawa. Basta. Baybayan na kiti kayat kong aramidan. Tapakaragsakak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan mareng. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagsweldo nila kay ko. Umay ko kumanayaw nandya utang ko. Ay na. Pasensya kan mareng, Ngamdi kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga main adi ka agluto iti sidaan yaw. Agluto ka, tapno makatipid ka. Awan pa'y ngamin kwartak nga pagpalengke, ante. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, nga agbayad ka pa. Tanay, malugi akmutan kanakan. Sapay lakuma, tamawatan nak. Hello, Auntie Juliana. Nay, maray, umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wan, Auntie, taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay kawo na. Anya to tagam, apag isaw.
Adupay ti masida. Wen nga rod, ado ti nakadisplay nga naluto. Wine. Talo ko mga putahe ti utang nga kante. Sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga laki ti pang-take outam kaanakan. Wine, mabit lang. Thank you, ante. Apay, te ko na dadya nga ante Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utangak. Nag-aduda nga mabalin nga pag-utangan. Adu ti ante nga ada pa ka na. Iso nga makautangak ladta. Tatang, hang kayo nga rumuartad ta. Saan? Apay ay amatay. Ibatik man pa dato'y bayad ko iti online shopping. Itulog da ngamin no madamdama ito'y balayo. Ha? Dahito'y ngamin number ti balayo ti nang i-address ak iti parcel ko. Apay andito yung ay. Mabanog ka pala nga umay dito yung balay. Basta! Diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana ngamin amo nga ada parcel ko. Ay, wan, anyat si tayo. Nakaparti akit pato itay. Ado pa'y madinabati ta dakkel niya pinartay. Inyado ba ako? Ay, mangtad kayo man ta pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Ay, ikalataba nga alan. Anak kao. Nangalam dito yung karnit pato, bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, Half kilo lang dito ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Umayat ti pan nakaluto na. Kastoy ti panagad-adobo ni tatang kay. Ay, ay, uwan na. Uwan nga, Rod. Nadla ko matgata. Ala, mangantalata. Ay, wan, no, nagswildo kan kat itin mo man kanyak nga dagos di swildum. Tay nakag-market no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ka. Ragado ba't ti simang parcel mo, anak ka? Katlay, kurang di imbati mabayad. Binayadak pala na giti dadluma. Ay, wan, hang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Nasuro ka 3,000 di kwarta kimbayad ka. Nagaduk mga milyo in order mo. Anya nagijaya. Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko nga imbayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukatak kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus. Naibus mo itong tilakaw kanakan. Kas makita mo, awanan ti naka-display si daan. Hindi pa ilaaldawan na boss. Yung kaman padasan, kundi antim nga idna. Mga no, adupay ti lako na si daan. Swapang dayjay nga kabsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya? Ay, apay ngay? Jakman amo, ante. Imot nga min dayjay nga, ante idna. Ne, akin cellphone iji agrireng, ante. Ay, tay cellphone ka. Ang mga nutay ururayot nga awag daytan. Mabit laang maring, What? Ay, sige lang, ante. Ay, kas ano nga tadato yan ngay? Sapay awanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ne. At damat nakasupot nga masida iji lamisaan. Agduduman sa pa nga masida dayjay. Ay, awan ni ante itoy. Iso nga libasak nga alaan man dagita. Sobra siguro dagita iti lakoda. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, mangantan lakay. Agdudumamanan nga si daan dagiti linotok. Ngala, umuna ka na mangan bakit tanay, nabsugak pa. Nagpamirienda kami, ti may sa katrabahoan may, kat nagadumat yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga manganan niya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro na mangan. Nabsuga ka talaga. Ruding, agrihing ka man. Ruding. Apay ba kayo? Nagsakit uno na ititian ko. Maulaw ako na kapsutak. Anya, apa yan? Amang ano, danay kontra akin nan mo.
Itaray na kay Diya ospital. Diyak kaya nga talaga. Ang kapsutak nga pirmi. Sige. Mabit lang nga rin bakit. Maring, ada ka nung nakan mo adandani nakatayam. Ada ka nung paunog mo anapanglas. Anya. Anya ngay nga tadagi Diya nga kinan ko. Anya ngay tinagsakit ang titian ko. Kung naman takalot-luto dagi dyan dasar mo itirabi eh. Amang anuhan nga dagi Jay. Ada pa siguro sa balingan nakan ko. Naimbag nga oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha? Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan. Aday di baleda katugangak. Apay ka day? Ay, sikan, ti pangibagaan me, iti gagara me. Tadi na kami mo lapat-pat yun, jay asawa, baraw. Ha? Ala, sumrak kayo pa nga ron. Rodiyang, adan samat ka no naggapoy ito'y balay nga duwa nga babakat kan may nga. Owen! Kau may dagsing-singer iti nagado nga utang mo. Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam nagiti sinsindata. Pinagmama at mula gayam ti sweldo. Ay, sorry Rodiyang. Di bali ta agbalbaliwakon. Hankon nga ulit ang dagi Jay. Talaga saanan. Tamani po nita, jakon ited ti sweldo ken ka. Saan nga rudan ngayon paigam ti asawak ti sweldo na kanyak? Kat kapilitan ngayon sardan kumatan ti agpaparlor, ka nag-order iti online iti komkomporme. Nagbayinak iti asawak, iso ngayon kagumak ti nagsapol iti nagtrabahwak. Aging gaan nagipatakder kami iti pakanan, iti sango ti balaymi. Alakastan, tuy gaya mo no kabsat mo, mari. Di tanti nagpatinggaan, ti kapadasan, ti may sagayam. Di ti drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama, ti gayam Eugenia Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyana! Manipod kani kabsat Olga saan na pudno anagan tintay drama itangam sakbay na welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Makablawa mampay ni Marites Rasote, Family Fausto, Family de Guzman, kan Asyo Family from Analiza. Kastiman di ko na ni kabsat Olga. Dear manang biyanang, bakit akon nga madapay lasok sukir ko? No apay nasaok ti kasta, adda ngamin bisyok ajak maibatan. Banaga pa kaungungtak kadagiti anak ko. Kaya't makaututang akpayan gapoy ti dayta bisyok. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Rumwarak, Hilda, marabyanak nga agawid, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon taon no makaawid Papanan nyo manan ayan na. Hindak agsapol iti pagsayatan balasang ka. Iso good luck ko namang kanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay nana? Good luck ko nampay sa ko ibaga. Mala, good luck Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Hadi kayon mapan makisugal, nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makikitam, di kalatan agtagtagaray. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Dak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay uray siya paribunog. 150 ito'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod
Ada to malimabas anang isit apo sa itay itidalan ka. Ha? Partaan siguro na dya bakak mananita. Ala, takit diag meriendan maray. Pag meriendaan tangay, ada ay kwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan kan sanggay sa atinapay mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko rapisos. Mala, mapantangarudan. Ay na, talaga na imas ti ka libre. Ilibre na tumat Syakla ka na yun ang timang ilibre kang kabunog. Awampay na po utak nga libre na. Ay, wen ka day, nagmun aya. Sa anak mo ta na imot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend. Gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamad, saan aya? Wan ba't di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Ay, katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ang ti kontratam dito'y abroad? Agawid agtol. Narigat mo ti trabaho dito. Okay lang ko maano awan narikrik na. Ngam adamot nga rod timpor na an na yun ti bagi. Wan agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si kangay mo't sindi. Anyat planong. Kaya't kung arod matan ti agawid, agnegosyo aklangan, bareng makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka ading ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon itikabsat mo dita abroad? Nasayat na tamat nanan. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito. Manula abulan ti uray na yun. Di kay agsublen, Rupaw? Saan siguro, nanan? Nagsaritaan min ka ni Cindy deta. Agnegosyon to kano ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, iti sa balya pagilyan, ta narikat ti trabaho nito. Ang aginanak to pa Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwartak ni kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manot inutang yaw? Kwa, 5 mail anak kaw. Singsingiran na nga rodan, nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Alah, tatawitan da kayo. Ang pangaasiyaw, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Ngam nga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga may ti babaunan tayaw. Sa nabalay, last day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, ngam awan mat matungtong palyo akariyaw. Sorry, anak kaw. Ala kayo nana. Api nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka de. Awa mamapukaw kang ka. Para day talaang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rud kayat nga umutangak. Binilin na pa yan dagiti da duma kakabagyan may adinak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda? Ay, awan na. Kunak, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading kaw. Uray siyak, gumatangak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Aduma ti napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una,
Awagak to ni Insan Greg, kaisun to ti mapanmang kita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapinta sa magatang. Uray siyak manong. Di malain San Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kao, tanay. Si makit manan ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo matmanang. Sino ba tinangibaga? Di yun amuin. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay may sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo na gitataon. Kaya't da ka nadaulan ka na kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Amumin ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigregatan mi ti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata, maawatan nyo reta. Agpawitak, ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abastuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traidor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan mi Impulong na ka na giti anak ka Nalaing na ngagparboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak tagpay so kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Basol na kita kakabagyan mi Manakibiyang na ngamin. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tagda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Secondhand pa'y mga raw. Saan na bale atam may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takasta tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario ayan, nana? Day taman karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ti manggurgura kenkwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo, anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatyam. Siyak ati ayunam, ta siyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapol iti kusina kan karga ti ref. Grabe mo dagi dyan nga anak ko. Siyak ti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arasunday ta? Ket si kamat, pagaayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Padaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itian niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan, nana. Tadya basit anabati ko inggatang ko iti sabon. Uray 5 gasaw, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan, nana. Pasensya kayo.
imbag ta nakita ka dito'y istor gabi barawk. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nana. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat ko mang ay pasada, ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta nana. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta nana. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo arudan tan 5,000 barawk. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag tilugan yan. Wan, mabalina na may pasada day jay. Tanailakad amin ang napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo dito ha. Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong Gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na, at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga damdamang. Apay, nalipata maun nakatulong ka laang dito'y balay may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang nga, tapno amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yu kanyak, no umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka o tapno awan ti adwa sa aw. Manakibiyang kalaunay mo tababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahom ti siputam. Manunga tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka maten bonaw. Syakla ka na yun ang tiyagdisdiskitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, kasla saan tangagayam. Ti agayam, ang tinulaw. Saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiyagdisdiskitar. Sa inton adda madiskitarak. Makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak, ibingayan kan tumag, promise. Agruam ka mo, bonaw. Unay kato'y girlfriend ko na aya. Sarde nga nakaon nga awawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Akat agayam tamat. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikas na nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak itan. Sige. Gamdi mo ipaabak ha. Masapul apa nga bakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manan. Mures ka nga raw na bakak may. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun raway. Bumawi kan tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kamabatag diskitar iti kwarta bunog. Ala, bayam tayo naktukalyon tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan aday talaya, nalungtutan. Saan mo laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati ak tulat tano andan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunog. Ay naimbag nga oras mao pari karpyaw. Nay, Mari Olga, si Kamagayam, sumrak ka. Ay, agyaman ak pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak na minti kwarta, kumpadre. Isaldak ko ma, tricycle ka.
Ha? Tricycle mo ayan ay da? Maray, saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, mare. Imo na gidya nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong ngagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na kay idulduling ko a kwarta dita, mare. Malala, iyagmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarak itan ti kwarta. Iyagmaw, taalaan mo ti tricycle ija balay. Alam nga rin, ida ito balayon ti pangyawatak iti kwarta, mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawa mo panagtalag mo kanyak. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medya balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andaryo ti tricycle da na naulga tatakarpyaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ka. Ipasada ka. Ta sayang mo, naka-istambay lang. Anya, serbi na sinaldaak nga inudyak ipasada. Ha? Ala, amo ka ti dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, diyak mo Basta noon niya ti saritaan migin ni Mari Olga. Isulang. Ah, sige, papana ko. Ala, ay sus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samot nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle lagi natang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan dagiti impundarmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Ya. Apa yung insaldayo? Insaldayo, adi yung manlaing pakada-kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldan niyo, taintay sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Kajay mo tricycle, 3,000 laang. Unay kayo matan, tila aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsugal niyo, iso atila may salsaldayo. Sardengan yung aminan tigas na aramid niyo. Ipasubo na kayo dahil panagsugsugal yaw nanan. Manipo dita, di kayo rumwar dito balay nanan. Agtalinaid kayo dito balay. Apay nga, adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Wen, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yung ti rumwar, no di da kami denggan nga anak yaw. Nasa isaya adla pumanaw kami. Agabang kami, ti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak ni Hilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikarek, agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yun. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramid iti saan yo ang magustuhan, anak ko. Nagbainak kadagiti anak ko iso ngayong karigatak tinagbalbaliw. Katita balay palengke kan simbaan laangan ti papapanak. Makikarubak mat sagpaminsan no daytay maburyungak iti balay mi. Ngam inaklamakin ni istorya kadagiti ko kumare. Sana na nagsubli ja bro dagiti anak ko iso abantay sarado ak kadakwada. Alakastan ti pagayam mo Olga. Alagagayam ditan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring
Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless ka na kayo amin. Manang Biyana! Kapadasan, wano pakasarita ni Kabsat Soto, tiintay ipatangatangay drama itangam sakbay na, hello mampay kini Anastasia Eugenio, Bandi Santos, kani Joanna Maria Estela. Kastimanti ko na ni Kabsat Soto, dear manang biyanang, at dalapintas ang nobyak, kat ipanpan nakkel kulaunay, tauray sana kagwapo, nakatumpungak itinalapsat abalasang. Gapoy ti dayta, aggan atak amang ikasarkan kwa na, tamangan kunak no agawan ti sabalikan niya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingmingminidan nakaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang aruden, ngem kasla ka pa'y agar-arum kanya. Uray pa'y nga taagas-sawat ang ton. Kaslar armen kan tulat ta. Ay ayatin ka ngamin na talaga. Ay ayaten ka met, Soto. Okay, kasano nga rodan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray kayat ka ngaminan nga asawain. Ang mga numaagaw da kapalit sa balikan niyak. Alangarod, makaamu ka, Soto. Dumanon kayo nga roden, no kasta ti kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat. Ikasarmaon. Ay. Agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamano abulan. Uno taway no isaw. Ay, unman ngagbasa o soto anak ka. Baka lawas pa lang nga na nagkinaawatan niyaw. Agam-amo kayo pa yan ang bag. Amon niyaw, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Na ulim a babae. Na emma, na singpet. Kasda ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadag iti daduma di ta wakirat. Tumaron tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yun ay asutaw. Di mon malabdan. Basta kayat kong nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anya mo't kasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo ak mo daw. Wain, ang napintas unay ginubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplapsatan na. Iso nga raw da kayat kon nga ikasar, taama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na akinayat nak, iso nga asawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti? Nakajakpat ni insan Soto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami taon, inton bigat. Ada pagluganan amapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar pa kay kamangan ni insan ko? Nala nga raw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten, dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan, abalayan. Ay, wen aabalayan. Aganat mo't nga may na mga asawa to'y anak main. Basta daytoy tiyunay unay ko, Soto, barok, Tangay kayat mo nga asawaan ti anak ko. Sikan ti makamukan kwa na. Sikan takin kargo keng kwa na. Katsapay ko ma, taya tamitag na nayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgag unay ni Sarina. Ikarik na. Jakto pal daangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyamanak nga ron no kasta barok.
Ket no bilang di monton kayat tanak ko. Ket kayat mo na sinaan. Isublim itinasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kwana no bilang laeng. Eh, jak isubli ni Sarina kada kayo nanang. Ay ayatek ti anak yaw. Ket ayatek pati ti mading nga ugali na, no, adaman bilang. Kawan na. Kasta tinapudno nga gayat. Ayatem, ti si bubukal a kinatao ti tao nga ayatem. Nala, intay nga rod pagsasangwanan day tay naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tay kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanon, tasapain tayo ti agawid no bigat. Nabarteg mo nga may tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da sarina anya ante. Naglawa pa ti paraangan da. Uwin nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi eh. Nukas to'y asulag. Wen nga ron ante. Uri awan silaw tas lagmet. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, jakab mo ah. Ni abalayan sa amin. Ada siguro kinatawad na. Kasla saan mo't abusis ti bakit jagat katawa ante? Winaw. Ni Sarina. Nanala, aging kinaltil na sigaraw kan ni Sutaw. Sarina, anya ka di talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibaga tikat katawaam. Ay na, pasensya mo ti anak ko Soto talaga akastana no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, anak? Kasla kastan, sana bagtit anak ko Tasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jak man amo no may ranran na laeng wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mong agbabawi, barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lapta ni Sarina. Adakan ka dayta Basta bantayam nga rod anak ko Ulitek. Si Kanton, dakin kargo kan kwa na asawam ka nga rodan. Wala nang. Ay, timarayan! Kamatam ni Sarina, asutaw! Wala nang. Sarina! Mabit lang! Uray nak! Di ka tumaray! Sutaw, anyat napasama kidi rabi eh. Apay, akinamat mo ni Sarina. Ay, kwa? Agin kinamat kami lang, nanang. Gaganga iti agayan ayat Agin nantil da nga kinamat. Ala, agsagana kayon, ta nakarubaton ti driver yaw. Umuna kayon nga agawid, ta sumaruno kaminto ka ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid kada abalayan, Sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kaminto no sa alen na silag, nanang. Ay, sa bagay. Wan, may mayat no pagkalma pa'y tanak ko. Ano kasto asalag ay talagang agbalin hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan tadimon ton maanusan tanak ko. Isublim ko maanasaya at kanyak wan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumusta ang tirik nam, Sarina? Ala, apay akum kumustain nak ngay. Kat sigud mo't amayat tirik nak. Agyamanak, limpyo man na nakasarsarita to'y nopyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yo. Kunam, agnaid ta ijay, aging gati kasarta. Uwan, Sarina, agawid na nga rudan iti balay.
Yam ammo ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mo, itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Ay, anyat kaya't mo asawa, lakay. Hindi na pantayo di manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam ngagmaymay sa. Anya, ke normal mo dayta iti tao. No adda malagip mau ang makapaisam, ket sana baliklikan ti panagisem mau sanaya. Wala, hanggang sa balay di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay di panagisam na. Anya, Akin, agtantanamitim painokwa. di lamad-madlaw mo alalakayan. Overthinking ka may. Adan sa matiltililing jagbali na manugang ta. Anya, agulay mo ka mamay. Tila ibagbagam. Lay, Na, the tricycle la si Mardang iti batog lakay. adan ti anak ta. Kadwanan ni tililing. Sarina ko na kuma. Kita pa nagsasaom. Tama nga no, ada makangigken ka. Kat maidanon pa'y kundi sarina. Kababain. Panang dadaal, iti agbali na manugang ta, tikasta nga ibagbagam lakay. Malalala, ingkakit sabtun idan. Tanay, nagadaw ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas jagbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Ah, nangkel karinyo mo. Saan mo na? Jakto pa'y nagparigat na nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan a. Ado matarigat tinagdalalam sakbayan na pasumbat mo. Amang ano pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na anya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobyam. Napintas, napudaw, sexy, kinkaubingan na. Itikas na atawan nyo, uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksid siguro, no? Ato ti kwartayaw, mapalbalin pa eh. Angam no kastang istambay kay lang arudan, artek kayo pa eh. Ay, asino nga, ti mangayat ka na kayaw. Ah, grabe ka mo't ngagsasaw, soto. Gapo talaga tsamba kay tinapintas sa nobya. Kunamot na na sino kan ngagsasaw. Limastog kamutin kanakan. Nini, ay isan mo taangkan. Ibagbagak lang tagpaisaw. Eh, ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, Sutong. Wala, ta nakatumpungak ka na tinapintas anobya. Kat si kaday ta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, Sutong. Uy, Sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka, tainton madamdama. Mapanta agis tambay iji paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tatawi jay kag? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditawi. Awan ti kaskan ka napintas ditawi. Nagngingisit dagiti babalasang ditawi. Manmano tinapo daw. No adaman, naasawaan na. Kasta aya? Iso nga short pant ka, no madamdama niya. Kan agis sleeveless ka. Tay ore lang makasisirap ti pudaw mo. Ta paapalak man nagiti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting, makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ta bagbagay na angkel. Wan nga raw. Ay no, nagswerte ka talaga ka anakan. Makapaapal ka. Ay, saan lada kayo ti mapapal kanya angkel? Adu kayo. Kita nyo nga ti babaros ditaw.
Nilatan sarina atin nakaiturungan na iti matada. Wen nga raw. Apay, awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awanan ka. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige ang kala, mapan kami biit di store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay, ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada ije poon ti kalamansay di tarubayan. Kita amanay. Na. Dalawa nga makita di tayo ta silag ita. Ha? Ala. Anyat kukuanan. Nakangatumay dagiti dua nga ima na. Santo, ag tilay. Makita, lihos tao di ko nak. Ada tililing na dito babae. Tangiwat mo, mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak tabakay. Narigatan. Anya, tililing mo't nga bagbagayo. Awan mo ta, limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro, ano, basik tibulan, anak kao. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam nagul uli makaklay. Sumapol kan sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan kuha na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas jemad. Adamat gayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay day dya iti agas. Ay, saus. Soto, anak kao. Agpanunot ka na imbag, Tanariga, ti mailawan. Lay, papanam suto. Inak man makipurdiya, uncle. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay kitwan na kanakan. Kahit di nobyam ngay. Imbate medyo malayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa ta rimwarmot dananang kantatang, uncle. Ayaw. Ay. Hehe. Alang arod kanakan. Mapankan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Anyat masapulyo, tata. Siyak ni Karinyo, Uncle Nak ni Soto. Iswa di ka agbabayin kanyak wen. Ay wait, kayat mo ti kankanan. Ha? Ay, katuwan tata. Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala, pastrikenak nga rudan na iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata di nakkuraan iti daytong ibagak, Sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kayat ko pa nga ipakamo analawa ti dagak. Ngam ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Ha? Nagadon? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan ka ni? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngam partyen mimut intun kasarmi. Akin, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pa'y. Pagserservis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tinak. Duwatan ton nga kinkukwa kanagdisan ni Kwak. Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise na love at first sight akin ka, Sarina. I love you.
Kasanun ngay ni Soto, no aklonen ka. Amangan no agunget. No kayat mo, agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulitag, traidor. Awan mo't mading inararamid ko kankwana, aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamon. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulan niyo? Jay ulitag kukit dia. Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabakait. Akait, ayan ni Sotong ay. Ada iti silid na aglala daw, di pa'y nangan. Hala, bayam ta makailiw-liwag tumutla day jay. Naimbag ta di na ibaga asurutin na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken kwa na. Tawan makaamaw no sa dino tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto yun, san? Medyo naliday pa. Ngam, saan na yun? Ay wan insan. Si Mang Putmutanda Uncle kan Sarina dito lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, ang mga numang riribok kamot. Saan nun, san? Hindi mo kasla kayat ko tagdangran. Saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Saan na nasakit tinakam mo? Saan nun, san? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgura aklat tainan. Isa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang agkatkatawa. Anyat katkatawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samet pangarwem. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anyati ko na! Kunak, isublikan ka ni Soto. Agsinatan. Kasta gayam Kasta gayam! Ala, ang diretso ka ni Jibalay na sutuan. Di ka nagsubsub lilitoy Sarina. Ay, sus! Anya dyan maur-uram ngayon! Ay, sus apa! Di balay ni Uncle Carinyo. Iuram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka no! Ay, diya mo nagapadan sa ano? Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na. Ay, hapa. Wanante, iso ti kadwada amang sabsab sa bitapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diyan la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kahan. Pangasim. Umay mo sukunan ni Sarina Jibalay. Ha? Madyakon. Tiyak kayatan na niya babae. Di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok. Kitsure itinaramid ko. Diyak ang wakas dyan na niya babae. Ano sa mangkal tayo taray mo nga raw? Madyakon ka na kan. Kaya't ko na sinaan. Ngam di naman kaya't ti pumanaw Jibalay. Kasta unay pa nagbabawi ti ulitig ko, ngam talaga adjakon nakibiyang kadakwada. Nadamag milata na pimanaw ni Sarina asana nagpakada, kat nagawid kanon iti lugar da. Adamot pagsayaatan ti panangagaw ni Uncle ko iti nobyak kanya kidi. Tano sana napasamak dayjay, nalabit, ingkasar kulata ni Sarina, kat jak amo, no anya ti sitwasyon mi ita, no bilang nagasawa kami. Nagaramak nga ro iti sabali,
kat isuting kasar ko. Katita at danduang anak mi kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tuigaya mo no kapsat mo, Soto. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag iti sa balya pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagina ka na kayo amin.